North East window samna mayamna new harigasu khangnaba any window television the sandok zariba education talk ta mayam punamapu ahan makta da taram noksei ngasi mayam gi damakta education talk ta akhanana thamjariba topic ase Manipur da Research Institute of Science and Technology masi higher education da maru oina linkhat pagi oithokpa linkhat khraba amadi hauji linkhalaba sing karamba status ta leiribage haibadugi matang da khanan bagi damakta koi ge studio da hauji lengsin bidana leibire Professor N. Rajmohan Singh, former Vice Chancellor, Dhanmanjari University, Hanna Manipur University ki Professor ki thausu pubiramba mathangda Professor L. Laddu Singh, former Vice Chancellor, Bodoland University, Assam ki aduga ate ato institute kaya da Professor Obiramba loinana Professor N. Nimai Singh, Hanna Manipur University ki Physics ke Professor loinana Guwahati University de sumatam kuina lebiraglaba aduga hojikna Research Institute of Science and Technology ke Director ki thopu biriba waja ahumbu ahan makta da taram nokse ahan base ekoi ngasi ki thamjariba topic asidai da lakjaraga Research Institute of Science and Technology asi Manipur da karamba status ta leiri aduga kamai tor lakhi haibase ki wari se Professor Rajmohan dagi ahan badata bisi masigi akoigi ai collection wajani mai oella du waja samu loinana NEW gi window si makada tabiri ba kwai pun mukim pam aha kai kai kun cheri hojiki Research Institute of Science Technology RIST si linkatre gi precursor oina kidang mangjong na ai wai khradang han tamjege tasengwadi akoigi Manipur University complex ta we some like minded people akoi myam pullaga Manipur gi soil sida akoi science ki popularization si kidang angang singi budding scientist mayam sing sida khara hena inspiration pinana ba school ki college ki university ki mayam sing sida akoi ki population of science ki dang hawdok ba phabra haiba ki wakalon ki loinana akoi khana ba hogi bane 1990 saur pge adwai dani aduga haiba sigi Manipur Association for the Promotion of Science and kone tholaga MAPS sarga tholaga 1993 da koi masi hawdo restart tawre aduga restart tawrbo matung la kone school da college university da matang chatuna akoi science popularization se horkibani moru bedi akoi main objective ti akoi science and technology se akoi automatic akoi Manipur soil sida sakhona bhona by any means sinraga aduga masigi scientific spirit chi akoi nauna hogлагli bangang sing da budding scientist sing sida hena moisibu hena yokhna bagi culture taunabagi aduga makoida tungi wakalon da future of science Manipur da lakpa sa overall balong na bagi wakalon sing silakna na baida koi matang school kaya college kaya chat pesida mayam ma koi thengnagi samna ina example mani pijra bada madu koi kana basi hogita da power e matam de koi sumna gi samtam na population of to ne khalam basi lagi koi na thengnagi bada koi laisam san ta ina khangabu ki hoji ISI gi former chairman oi biramba professor laisam santa मासी कोल मोगी नवोदय कक्सिंग द लेरिंग मेतमदा नवोदय द तंबम तम थेंगी बने मासी अदिग मतुंग ताबरे मतंग लाकपदगी मासी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दा बेस्ट थेसिस अवार्ड फंगबो मतुंग दको अकोई गदम मदुदगी अकोई हेनमु नक्सिनबो हेनग्रे अकोई Manipur Association for Promotion of Science की थ्रू अकोई नक्सिनबो होग्रे को अदना माना बेस्ट थेसिस अवार्ड फंगम मतुंग दा पोस्टोक चलोरे कनाडा दा दे हलागा आहाना मतम खरा आइजर दा पुरमगा कोना आईएसआई संग लेगिम मसीमा कोई याम चाउखै नुंगाइजरि जस्ट अखोइना याम हेना केनो तौदरे कसु खितंग इंस्पिरेशन पिबदुदा मंगोंदगी याम कानबा फंगे मानसु एकते अखोइ थाजबि बदु याम नुंगाइ बाइ ता अदुगा मैप्स ला अब मतुंगदा होय होय मथंग रिस अदुगा कोनसु मथंगसु मखताना खनगदो लेरि हाइजरि एग्जांपल अमनि जंग हाइगे अरे अमुक मतुंग ताबदा कोई क्लास 8 तंबा नुपा मचा मा कोई थांगगी मामतोप अमदा ओजासु ओजा निमाइ निसिमिरबा याय अखोई चलगा मसी इंटरेक्शन तौ मतमा क्लास 8 तमी है मतम मासी क्लास 8 तमी मयाम रगदे मकोई खंपोनते मदु तोपिरु मतुंग नोमाई युमदा लागा माना असोजागी लाइक मयाम कलेक्शन तौ कोले ताब नुगाइ ज लाक्चर में ओजा होइना सुम इंस्पिरेशन पिबर मसी मसी कोई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोई मणिपुर दा मरोना कोई थांगददी हाइन तोर मासी इंस्पायर तौ देर दगुदु नेबा कोई सनराइज मिशन 1 सनराइज मिशन 3 दा कोर कमिटी दा यावग मास ओवरऑल हम लोग कोई याम नुगाइ जरिसु को माइ तौ दा ओजानी माइना गावती लेंगे मतम दा चंद्रकांत से ओरिएंटल कॉलेज ओजा समागी मसानुपासी मासु जगदीश बोस टैलेंट सर्च की
कनोसी अखोगी यावनसी अखोई मदुसु अखोइना मणिपुर अखोई मैप्सना कन्न हाइनरग डॉक्टर डी सेन मतंदुगी को तौरगा अखोगी मणिपुर सेंटर का ताहनगे हानजी सेंटर मणिपुर लेमदे अरु तौरी मासे अखोइना वाइ जेंडर तौरगा जानि माना लाइक सैंपल तरुक अखोगी मागी सिम्बगी प्रिपरेशन तौन नबी लाइक तो पुबिरे अदु आइना वजा जयंत द सिनजरगा देम कॉलेज की फॉर्मर हेड पुबिरमा अखोई ताकबिरक वाइ जयंत आइस जयंत वजाना तौ केयर लोगदगी माजु फतना सक्सेसफुल होते जगदीश बोस टैलेंट अवार्ड मैम मरते वन ऑफ द बेस्ट ने हन मोगी दिस हन मोद हाइबिरिने को माजु अदमाइन तोदा शांति की मतुंग इलगा टीआईएफआर की बेस्ट थेसिस अवार्ड फंगरे बेस्ट थेसिस अवार्ड फंगप मतुंगदा माजना जर्मन की पोस्ट डॉक तौरगा होगी मोहाली आइजरदा होगी होगी सी ओजा वर्ग लेरे को अदुना मसी याम नुंगाइजबा हाइतार अदमाइन तोदा गा कोई थौबान की रघुमनी सिदा इ लोसिनजरगा थौबान की रघुमनी से निथौजम रघुमनी मासिदी लेट अवार्ड एम ए कनो बीएससी तमिंगे मतमदा थेंगना पदि मासो कोई सुम एसोसिएशन तौ होबदि मासो इंस्पायर तौ होर फाइतार अरे मथम मतंग चलगा मासे आईआईटी कानपुर दगी पीएचडी लोर मतुंगदा कृष्णन फेलोशिप फंगगा भवाई तो रिसर्च सेंटर दा संगरे मरु संगुबदगी मासे होजिति वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट हाइतार केमिस्ट्री डिवीजन की मासे वन ऑफ द बेस्ट हैन लौबा दुम यारे हैन काले हौगी बात 2020 दगी ngasi भावसी 2021 22 23 24 25 है सही तरुकसी नैनो साइंस ने नैनो टेक्नोलॉजी की अप्लाई तौबसीदा मागी एप्लीकेशन साइट सिदा माने लौरिबा माने पुथोइबा तौरिबा मागी रिसर्च की पब्लिकेशन मयाम सिंगसिदा सिंथाबिरगा पृथ्वी के खंगलबा मयाम की मरकदा इंडिया की अनी यावदा रघुमनी से अमा ओइरेबको अरे मासी वन ऑफ द मारी फास्ट हाइतारे मणिपुर की इहान हानबा फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस फंगबाइसु रघुमनी ने ओइरेबको मासो न नवंबर थासे मु थोलगदरिनी अदा कोय मु रिस्का अखोगी इंटरेक्शन तौजगदरिनी बगदि गाजरिनी असमाइन तो दाइना एग्जांपल खर पिजो सम मयाम लेखरेबको होय होय मा रिस्क लाक्रिंगी ममांगदा मणिपुर एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस ना अखोगी लौरम थौदांग मयाम प्रिकसर हाइजरी अखोगी वेटरन साइंटिस्ट अवार्ड मयाम सकोई तौजगरे तरम दो पिजगरे को मथंग मथंग अदमाइन तो लाकबसिना 2000 कनोगी कनोगी सिदा कोइना 2010 की अक्टोबर की तारीख मरी सिदा अखोगी हाने की फॉर्म मतमदगी अखोगी हाने पुबिरंबा फॉर्मर वाइस चांसलर वजा आईएस खाइदेम से अखोना वेटरन साइंटिस्ट अवार्ड की पीगे दो सही ने मदुदा अखोगी मसी पीबसिरा लकीली हाइबा तारे अखोन हानेदेसु ओदनि मा अखोम याम तौरगा खनरगा अखोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मसी लिंखपगी प्लानिंग हाने ऑलरेडी अखोई वर्क तौ हौरे को अदो लाइबक फबदि निमितुदा अखोगी तमु सुजलान से मिलिटरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से प्रोफेसर सुजलान शर्मा से मा थोलकपदगी मासु हौजिकी फंक्शन से यावने अदो अखोइन हाइजरे तामु मसी की खुदोंग चाबा लरगा तामु सु लेबिंग से अखोइन प्रपोज डायरेक्टर तामु सु अखोइन खंजबनिना मसी से लौथोलस अखोइ पुना लौथोसे हन तौरगा अखोइ आर्ट साइंस डिपार्टमेंट की मथकी मणिपुर यूनिवर्सिटी की आर्ट साइंस की मथकी सिंडिकेट होल्डो अदुदा अखोइ से फंक्शन तौर मदुगी तारीख मरी से अक्टोबर की तारीख मरी 2010 सिदा अखोगी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सही तरह मंगा पंपो फार अदुदा अखोसी लौथोगा ओएस खाइदेमबु अखोइना फेलिसिटेशन तौजे वेटरन साइंटिस्ट अवार्ड पिजरे अदुगी मथुंग ताबदा हौजिकी हाइबे रिसर्च इंस्टीट्यूट अमा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इम्फाल से अखोइ हौदोक्सरे लोइना मसिगी प्रपोज डायरेक्टर अखोगी प्रोफेसर सुजलान शर्मा ओइरनी हाइना अखोइ मदुदा हौदोखिबनेबो अदुगी सि मथुंग ताबदिको मथंग स्टेप यामना फजना थंबिखरे प्रोफेसर एन राजमोहन सिंह फॉर्मर वाइस चांसलर धर्मपुर यूनिवर्सिटी ना होय होय मतौ करमना मणिपुर दा अखोय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमा लाखपगी मंगलान से मंगलखी अमदी मधु मंगफाउना हनखी हाइबदुगी मतंगदा समलप्पा वारोल अमा मधु हक्थेंगना मणिपुर एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस मैप्स का मरी लेनबा अमदी मधुगी मखा तारक पथवक थोरम सिंह ओइबा मरमना प्रोफेसर राजमोहन करमना लाखिबगे हाइबसे चौरापा मथंबिरे मथंग से को यामना थुना मथंगदा प्रोफेसर एल लदू सिंगदर अकोइना महागना तोंगान बा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हाना लेबिरबनी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट अदुगी मखा तारकपदा मुंबई दा करिदा अतोपा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कया दा थौपुबिरमले लोइनना अरोइबदा अखोगी आसाम की बोरोलैंड यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रोना थबक पोथाबीबनी महाके एक्सपीरियंस मयामा अदुगा मणिपुर दा मतौ करमना रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी असि माइ पाकना लिंखटपा यागनी अदुगा करमना फंक्शन तबुदगे हाइबसिसु यावना ताकपिगनी मथंग नमक्तदा मसिगी खना नेनबसिबु ताबिरिबा मयामदा आयाना खुरुमजरी अमसुंग आयाके को पैनलिस्ट प्रोफेसर राजमोहन सिंह प्रोफेसर
Nimai Singh amasung we host of Viriba Dr. Sheikh Wagner Kurumjari. Aquina Manipura like Tamukomatamda ME Dagi Adagi the high school Dagi college Dagi Matang Chumla Pasida Ahamada Manipura science discipline hangba college yang walami aduga school da so kogi wajara de samna ibiba Begyan and Mamanga science ki like ama textbook ama madu to ha mayam si science ki foundation si madu de mathang kan tori adu hojik si Manipur si kogi science ki education sida hana science takpi tamina ba school college yamna walak pa sidagi dakar wi matungina asum chawthorokna hogi DM College of Science sigi mathakta atopa college chingda aduga university su discipline science ki maramna no ba mayam haptana hogi science ki expand matam galoina na expand torokpa sigalo galoina satuna Manipur du sulai hojik si Manipur da science education asi atopa as neighboring state Assam Meghalaya Nagaland Nachingba Northeastern states si da akogi science education si Manipur si adum iso chotadana makoiga yamna et par hoina khoisi hojik chatpa dum ngami adu hojik si mamangai da akoina science ki education hairaga akogi uni direction oina subject amada chatpa adugi kanodu gi wang malanchil le hairaga hojik si science discipline mayam si amaga integration tawre hairaga akogi present day advancement for Sekodamoina, Akogi medicine da nuclear medicine haina physics ki high level physics ki canola iba adegi Akogi remote operations na chingba kai na chingba yamna sophisticated equipment artificial intelligence na kai na chingba empowered oba equipment mayam si sumain ta una kogi atopa area da kogi biological science ta pochai na chingba si preserve tong na ba si kogi chemical preservative natana natural preservative na tawre haraga madu combine ta ta ga ge na kona science si object si amaga integration tawre haraga kogi mass forward tawre haraga international level da world level da national level da akhoi si hauji ki development advancement sigi tinmang amna ba akhoi si punamak si integration tongna ba hauji ki Manipur da Research Institute for Science and Technology si mapung phana la heraga machina akhoi gi state ki resource person akhoi gi talent mayam da postdoctoral ba kholiba kadori mayam si pulap amata oina integration tawrega discipline amada kogi leverages tawre heraga science ki advancement asi yamna dakar ba timing asi akoina thengda horega di kogi khudung cha ba si akoi bus nan thoki gadra haina nungai to ba jingna jaba am phawi maram maduna kogi laibak sachon mapi pa virbe sing amasung academy science academy pu nungsiba mayamna pulap khusam ne haraga masi amatoiba ihoma oina Manipur da Research Institute of Science and Technology se mapung pha ba ma oin masi yam
दरकार हुए है वैसे ही थमजनिंग याम नोइजे अखोय प्रोफेसर एल लड्डू सिंह हाना अखोगे बोरोलैंड यूनिवर्सिटी दा वाइस चांसलर की थौसु पुबिरम ले अतोपा अखोय मुंबई दा लेबा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दा डायरेक्टर अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी सु एक्सपीरियंस मयामा लेरकपदुगी मागी एक्सपीरियंस दा फोंदोनिंगबा वाफम अमा हाइबा तारगदि मणिपुर दा हौजिक से नारोल सिंगी खल्लगा अखोगे रिसर्च इंस्टीट्यूट अमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मरु ओइना मसे यामनमक तंगाई फदे मसे थेंगथमलबनी हौजिक मतम चपचारबनी मांगलमदा जंजंगदबनी हाइबा वाफम मसे पुखटपीबसी यामना तरामना ओफम थोई हाइबा वाफम मसे थमजै मथंग असे अखोय प्रोफेसर निमाय डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गा वारी वटाई ngahak sanabagi khudong chaba akoina lawjabasisu yamna laibak phaba amade matam chaba amani haina kanjari maramdi lagliba october gi tang mari asi research institute of science and technology reached manipur da adungai englishing aniga subna tara 2010 da professor A Sujalan Sharma na director oiraga founding director oiraga linkapi ki haina koi professor Rajmohan su takpi kare aduna october gi tang mari ase masi research institute of science and technology ki di foundation day ni masi karam ni sinbiri kamai तौरी अदो हंदक से हिजे कमा कमाई तौदुइनो हाइबदसु यावना करमना रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चथबिरिगे हाइबसी मतंग से प्रोफेसर नि माइदगी ताबिसी याम थाउसरी अहामबदा अइना कितंग कोगी काइक्रोमजरबो राजमोहनना मैप्स हौदोखरगा कोगी रिसर्च इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी हौदोखिबगी मथंग मथंग वारी दुदा चिथौवा अमा खक्तंग यावी अदुम तंगाई मेंजन छौगे कोइना मैप्स ना मागी माउथ पीस होइना कोइना पॉपुलर जर्नल अमा खक हौदोकचे पैरेलल होइना मैप्स ना पीपल साइंस नेटवर्क हाई PSN हाई को मसे था खुदिंगी फोंबनी मसिदा यामना वेल प्लान तौरगा फोंब जर्नल निको मसी ओजालदु अदगी ओजा राजमोहन अखोई नो मरक्ता तौरगा था खुदिंगी फोंगा योलगा मधु सही कया अखोइना तौर मधु माउथ पीस ऑफ मैप्स होगी को मसीदसु अखोई आर्टिकल कया कोई इरगा अखोई मणिपुर की सोलदा रिसर्च इंस्टीट्यूट अमा दरकार होई अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी हाइबसी फोंदोखरे को अदुजो आर्टिकल क्या यावखरे अदिक होजिकी डायरेक्ट आंसर से लागतेंगाइदा आइसी गुवाहाटी दा सही कुनिथोई 1991 दगी 2013 भावबा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दा वजा वजरकपा मतमसिदा गुवाहाटी की असम की कोई साइंस सोसाइटी को असम साइंस सोसाइटी अमदी अतोपा मयामसिना मोइना वर्क तौबा साइंस सोइल सिदा कमाइन तुंग चाखल हंगदगे रिसर्च इंस्टीट्यूट कमाइन तुंग लिंगदगे हाइबिसी मतंग सिदा आइना पराखरसु तमजै अदुगा कोई वजा राजमोहन वजा लदोगिसु तानजै असमदगी आइकोइसी थंगना नेक टू नेक से चेलिने हरिबा वेस्ट बेंगल दगी अमो असम मणिपुर अखोइसी असम की मथंगदा अखोइना मोखोइदे हेली हाइद्रसु मोखोइगा मानना अमदी मोखोइ थंगना चेलिबनेब इन द असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमजेन सिदि हाइजरिबो को कोइगी नोइना खंग मयामनसु ताबिरे कोइगी कोंथौजम राजेन Professor Rajan Singh mathematics ki he was the first professor in mathematics head of department of Guwahati University akoina ni haribo ko aduna makhoi da Assam sina akoi gi wakhan ji yam advance way gi haribo ko Assam Science Society ni silaga makhoi da research institute si moji sahi kulla mukchangi aswaituna institute advanced study in science and technology कोई खाना पड़ा दे उसी फुल प्रोजेक्ट होने सेंट्रल गवर्नमेंट ने फुल्ली फंडेड होने उसी लाइक रेको मुझे अहम बता yang वाना मुझे NGO होने तौरमगा मतेंग तौरमी अदुदा लोइना ना CPP दा उसा समूह इबान इशू चलू रे CPP दा CPP सिना सेंटर ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स मसी जो ब्रांच ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा गांधीनगर अदुगी ब्रांच समूहना सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट फंडेड निको अदुदा CSR के ब्रांच जोरहाटा मयाम लेखरे in the recent years that show Assam sidadi Guwahati dadi ekoigi IIM branch thammi ko adagi all natural medical science thammani IIT Guwahati leire adagi triple IT leire adagi moi yuji biodiversity center si leina ba research in honori so main tawdana laibi abase Kolkata da leibi du main tawdana koigi
भुवनेश्वर लेविदुमाइन तौदना बेंगलोर लेविदुमाइन तौदना आसाम की जजदी लमजेन जी कन यांखक करे हारिबा को वेयर इज मणिपुर से आसाम की हेक थंगना चेलिबा आसाम की मतुंग इलिबा मणिपुर सिगी फिल्म जी अखोइना मिजोराम नागालैंड त्रिपुरा मोइगा सुम खल लेरगदिको यारोइबा आसाम द कैदौरिगे हाइबसी अखोई मणिपुर से मतुंग इनबा ताइबको अदुदने अखोइना रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सी टू स्टार्ट विथ को अखोई सोइल दगी हाना अखोइसु अमा आसाम की दुमाइन तौदना हौदोक्सी हाइना हौदोक्खिबने 2010 दबो हाइजरिबको अदुबो 15 years से अखोई प्रोफेसर ए सुरजलाल शर्मा लेगिद्रे माना मागी थिंकिंग दा अखोई मोंद फ्रीडम से पिथो ए हाइजरिबको माना डायरेक्टर फाउंडिंग डायरेक्टर ओइबनिना माना सब्जेक्ट लोइनमक पुंसलगा तौरदी नुंगाइरोय अदुना अमदगी हौजी हाइना माना complex system से माजु expert ओइबको मदुदगी हौननबा अखोई याम कन होना जइबको माना लेक्चर क्या पी अदु अखोई प्रोजेक्ट से अनि अहुम लक थाजै अहमदा डीएम कॉलेज ऑफ साइंस ता अखोई रिसर्च लाइरिंगाइदको एफिलेट ऑफ लाइरिंगाइदा अमुक थाई मदु खितंग डीएम कॉलेज ऑफ साइंस तगी थाबसी पैसादुगे अमाउंट को सानदरे अने यूनिवर्सिटी का पुल्लसी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की थ्रू द अमुक डीएसटी द थाई हाइरिबको मदु कौरक्तना अखोई आइगा मागा चलगा कोई गावादा डीएसटी की द प्रेजेंट तवी हाइरिबो अखोई दुदा अकाइबा कैम लेते अदुइदा अदुबु क्वेश्चन खरा कोई टेक्निकल क्वेश्चन खर लेबको मरमदी अखोई समना हाबदा कोई ओजा सुजरलालदु पुरासु सिदा लेबि नतबको असुक चाउबा सेनफम असुक चाउबा प्लान जे तरगा मा सेजदा पुरा सेटल तौदबना क्रमाइन तौनी प्रमाणिको अनि सुबदा कोई मणिपुर गवर्नमेंट आई कोई रिकॉग्नाइज खितंग तौबिद्रिबको अदुगुम फैक्टर खरदगी अखोइदा येस हाइरक्ते नोज हाइरक्ते मोना नमजला थमखिबको अदुगी मतुंग दा अखोई मणिपुर गवर्नमेंट दसो अमुक अखोई जे टू स्टार्ट विथ मणिपुर की सोइल दा तौबा याबा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर क्लाइमेट चेंज like medical the biomedical को अदुगी सुमाइन तो फैक्टर कोई earthquake prone को from physics point of view from complex system analysis की through दगी कोई थाजे कोई जराज मोन ने आई ने अदगी रासुजला ने कोई हम प्रेजेंट तोरगा अनिरकुंबा हम लकुंबा कोई चीफ मिनिस्टर कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मतलब मधुगी ममांगी दगी सरकार दगी बीजेपी को कोई एन बीरेन सिंह उन्नदना अदगी मतुंगी गवर्नमेंट की मोन पारकुद सुम उनजय को अदि प्रोसेस तो मणिपुर गवर्नमेंट जो थाजे अखोई द ग्रांट खरा पिबियु अखोई बु रिकॉग्नाइज तोबियु आइना अदो हुजिक फाउद नैशलग लेको हुजिक कमिंग टू द प्रेजेंट सिंह को अखोई न हुजिक ngसागी मरकता कनो से अखोई प्रोजेक्ट अचोबा मयामा डीएसटी दा थाबिरुरिबा खोटबिरुरिबा मयाम से मोगी सजेशन की मतुंग इना अहानबदा अखोई डायरेक्टर से मपानदा यूएस दा लेबनी अदुना मणिपुर दा फुल फ्लेजेड ओइना तौबा म चंगी हाइबा मोगी सजेशन अमा लेरे अनि सुबदा यामदरगसु मिनिमल ओइना गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन मचामा तंगाई फदे हाइबनी अदुना सगी रिसर्च इंस्टीट्यूट से मणिपुर की सोल्ड लेगे हाइ तारगदी अहानबदा अखोई गवर्नमेंट ना यामबसु यामदरबसु खरा रिकॉग्निशन मचामा पीबा अमा दरकार याम लई हाइबसे ओजानी माइना याम फजना मयामदा हाइबी खरे अदु लेरमगदी अखोई होजिक जही तारा खोंगचसी लाबनी अन जही तारा सिगी मतुंग सिदे याम एडवांस होना लेबे यारबनी अदु होजिक फावब सिदैदा अखोई मिनिस्ट्री दगी करी दगी फंडिंग की अदु अदागी मसी थोदोकना खुमांग चावसन बंगमदबगी अचौब फैक्टर असि गवर्नमेंट ना अखोई दा रिकॉग्निशन मचामा पीबीवा वाटपसिगी ओइगनी हाइना अखोई मोर फोन याम नोंगाइजे मखाताबे मखाता अदु होजिकी अदु सही तरा मंगा से अमुक थमगा को होजिकी सिना अखोइना होजिक खना जरिसिना कोई राजमोहन कोई चेयरमैन नि चेयरपर्सन नि को ऑफ द कोई रिस्क नि अदो कोई खनजरी सिना कमाइन तौगे सिदा सिदैदा सब्जेक्ट से अमद कन्फाइन तौरगुम से लेट अस ओपन टू ऑल साइंस को अदो मको अदो मसिम ब्रांचेस को हानदगी सिप खितंग आइना तौहनिंग सिबोबा नॉनलिनियर डायनामिक्स तो तुम थमजी अदु नतबदा अखोई लीडर्स से हाना खल्लगा लीडर सिंगसिना माई मागी लीडर टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च भवाना तौसु अदुनेबा
moina koi material science to bi theoretical physics to bi astrophysics to bi statistics to leader amagi khalaga ko magi makhada research sathala chebo ko adu ma koi open to all branches of science ko adu koi gi director guide di chumna gi yengchen na leibi wa ne ba adu koi gi system je adu gumba ma koi dimension chip se adom da lakani ana khanjeri adu ga loina na koi sida koi membership se sumna gi koi gi ordinary people na live membership annual live membership oiba amako aduga risky activities me am the yahon ba ani super point na koi na ICTP ge dumai to na associateship se koi gi PhD tawriba PhD loraba am di post to yusida koi junior or regular or senior junior associate aina moi chahi mangagi pibo ko chahi mangagi akoi ga moi da associate to hum risk ko adi manung da mo koina risky da maming da research taraga paper fonga aduga ai koina ngamaga di moi da remuneration jo pigidori ni ko adagi ahum suba category sina ai koina ta sengna risk da kathoga mapunji scientist hoina koi gi government gi thagok ka tawdana koi PhD loraga ko sida scientist hoina le lage na ko masin akoina senior research scientist ko America darga senior research scientist ko moji sahi manga dum tawri adum leidaba ko magi project tharaga ko sidagi project tu dagi magi tolo sudum yawba ko adumai tuna senior research scientist koi gi samna habada Assamgi Institute of Advanced Study in Science Technology ajumai tuna moi ani chong thokhi ba ahambada Jente Chutia Jinga Bujabaru Aika, Moji College that Tabak Tormung Haktaneba, Moji Toktoga, Adu Education, as a research scientist when a joint Taraga, Moi Japan, the Salaga, Postdoc Salaga, Project Lorga, the Mantorga, Hudukiba Mojo, Young Queen Saikul, Mushang Evako, at the Mantor Adugi Daikoi, Tabak Pangdaba, or research the Katoni were missing, as a could welcome to everyone. I put the Miami layer, America, the Sulabang. Kayumba family problem khardagi ko adagi sida manipur da tawja ga ba mayama aduga college da university da tawdaba thabak phangdaba gumba hairaga su larik ti masagi di aduga research di ma kathok ta bani adagi mari suba point da na akoina masi koi de penta institute na mogi Mexico da su leba khu ga samana ba mojo NGO na tawa institute me lei maduda moine external faculty hayaba external faculty or external faculty haitar. For example, I call you Manipur Masako or anybody institute amada mapanda ko maji am na power scientist na employee to labor se majina interest lo de ko risk issue faculty wo biya by staying there ma suti da laga thahum le bi collaboration to bi project dum lo bi atuna ko na moji external faculty haiba ko external faculty hoina Umesh Kanta Dr. Professor Umesh Kanta haina am power scientist sam lei ko ma si mana su yam kana ko da ma external faculty wo je ke hai aduma to da moji dual faculty hai tare ma gi institute su mo jare atuga ko gi ko na moji external faculty hoina ko na lauba ko so mind to na adegi retire to ba mayam che ko gi retire sai 65 to buni 60 de to buni adu laina le to mi de yam active oi haijeri ko resource yam to ko gi sarba ko na jaga ma piraga moi sai muhumdra phau ba ko chathana ba ko gi mo gi su ko tawni ko masini huji phau de leijeri je adu ko gi matang sana ko gi jo update tawre website hang tok sare ko adagi ko gi maya information mayam na dum loba dum yabi ko de larik su yam phonge ko gi organization na ba larik su phong dana ada ahamba da ozana emphasize to winning ibesti ko research institute sti manipur da oithopa yabagi lambi mayam leire aduga scope su yam chawi haina takpire government na akogi recognition basam tang pirigadi hena mang lomda sanction ba ngambagi adugumba kudong chaba mayam su leire opportunities mayam na pik thanan lei adana harol singe maru ina thabak phangdaba aduga scientist we jening ba kayam su lei government na khong sa handan na ba topa adu malabi amani haina su takpire yam mariksum ba wapam thabira doja ozaras mondi hanasu akoi tongan ba kari haini university sing su experience mayam su leibire adu maps ta karamna
Research Institute si lakibage haibage wafam sumang da takpi kare adu makhata na topa topa aizer ga haidan leiriba atopa states ta karida taunariba sigi mawong si Manipur da hauki riski kano si data kari haigani masigi manung sanna kari kari pangthopa yaba leibage haibagi matang to kharaga khare hena elaborate takpi uza hoi hauki kano si da haibiriba Indian Institute of Science and Education Research IJR haibasi Government of India gi 2006 tagi hona akoigi lingkhalpa hogi bani matang adana hogi phawda tare leigre state tare ta hogi ki hariba IJR si leigre madu akoina hogi ki research institute akoigi RISD akoigi research institute gi kan single pum matam se adugi baw gi akoisum tabde gi akoisi thigai pa hol pone moina India gi matang sum chandulok besida northern gi wena kota amuk leibi mamba amma leirame bako 2015 da koi government of India na koi Nagaland University da Nagaland government da na koi da koi northern gi wena koi amma linkan na ba koi IJR si pire ge hena hai da che sang hi sanare moi lam piro kolon no gi IJR linkan na ba ara IJR me linkan ba hai ba si first 5 years se masira 5 billion rupees hai tare ko masi thada ga dorne infrastructure development plus koi human resource ki yam chawa hai tare ko madu linka ke hai sida moi gi telegraph te susir yauri ko telegraph ki moi gi detail report yauri sida da masire kare hai ge da government Nagaland government na hai sina asa koi di science ki adu mai institute to science yawi sida koi pamja dre man koi gi sida science de attraction to wasi koi gi resource wat ba du ko na mapan se lak bagi possibility se kitang nak akoina thaja bagi wang de leibani na koi IJR se logger roi IJR gi mauta akoina pamba school of architecture and planning and architecture hai SPA School of Planning and Architecture hai na SPA si na koi PBU adu IJR de koi logger roi hai na mo lo yadre ba hairiba wiki IJR si northern gi na leiba IJR si haugi phau adum leiri ba ko pida elo ke state si pi ha bi ko tan leiri ba makata ba as madu gi du pau lu phang de gi di haugi ti koi gi meti macha Manipur de gi koi mayam ma na sing kari sing koi gi Kerala saita adi giban mohali da ngasa in panjagi bi do smain ta gi Bhubaneswar da mayam ma haugi si join to faculty hoina adi tamma mayam mo si yore ba ngasa gi moi mayam sina koi da hang as smain to da pau tai wa ja gi Manipur Association for Promotion of Science and Research na kan na kona da sumba gi koi gi risk ki IJR gi matang si Manipur da pro na ko na ba ko mama ang da musu ten tak na wa ga to musu ko khana gre na ko no IST aduna kari tibi na impact tibi da kai amu khanna gre IST tibi da kai kawre madu adu gi pau tabri mo matang si inna ko ne bu ko even na ko ya to pe institute le ba mayam mo si ari mapan abroad te bo ibri as madu gi IJR na kari mo ko Manipur da bu la ko thoba abja ko su gi ek tam da songsin ja ko su ek te group to no ko hone je dori ni kai gi level si yor ko na de kan matang ko tibi ya ba thiere ari ko su data khomba ya data ine su de wa ko myam sang polap khomin ra ga data myam si sur ba matung da as masidi government ge level ya ro de bo poni na moi government to government ge level sang do na ma siang tang di kana sagala sian se patan sagala matung si na ko myam sang sagala matung si da kana si da ko gi Manipur assembly si da ai gi local su oi na ko gi mayang ba kana Rameshwar ka singi honorable MLA si na mana ko gi assembly do puthokhi bane ko irang si thok ding mang de ko adu puthokhi kre adi matung ta ba da mo 2000 kana si da 2021 sida mo ko ining thawle sema sana jaw ba honorable MP na musu parliament ki level ba puthokhi kre ba ko madu 2021 gi March tha da ne tarik tra tu adu mo ngoni kana wa ko gi ining thong pa kana to gi ba adu madu pathok khra ba matung sida ko gi ministry ki level de gi hai re bisi ja kana da ko gi ning thole sem da reply pire si Manipur di NIT School of Institute of National Importance ga mari le na NIT le gre triple IT le gre adi gi Central University le gre an si le bani na ko gi si hui ki makata ba ko gi kana si ko gi kidang hai di pi ba ya ba gi condition le tri heavy mong ta ga ma si hui fo le gre ba ko aduna madula ko na khanjeri besi na sa jan so hai bi su mai na thangna le ba sam da di ko gi awang mu tha ke at least yam da ba da IIT level gumba are all in India Institute of Medical Science all India
Institute of Management Studies gumba adugi level gumba da thakda lakharaga di national importance yawi hani mam de akuna tawuder system nagi sigumba research institute lapu matam da diko ajers lapu matam da di pattern si IIC Bangalore Indian Science Bangalore gi level adu IITs gi level gi equivalent oina awang mo thakte pukulak na bai India gi bhar ki awang mo thakte pukulak na pandam na lapu pon me khara wang khal leba hana NIT level legi triple IT level legi adu jenen na Central University level si wang khal abu pola mane adu ma posak tu sumbieng jabada north and only Assam jida ne bogi phajana phangis adu Meghalaya da budi moi AIMS ke mari la kan do object ka sage management ke mari le budi ko Shillong du som dis le le ko adu bo akoi Manipur gi de akoi na sumbieng jabada we have enough resources within the country and abroad sa jan sabi ga mana akoi gi monthly ki koi research institute of science technology ki monthly lecture series and koi physics department ki second floor da akoi tha khuding ki sathri bese mapan da leki ba diaspora mayam sing sina Manipur halapu matam da khudong sa ba logjaraga natraga koi mapan la pa expert mayam mathung ba karing bukan ko ko Manipur natraga su adu tar koi research ki koi research lecture series fa na koi sathe ko mainly koi preference pibadi ekoi Manipuri singse within country we be abroad we be lapu mayam sing lapu sing la interact torga man ngai panbi go damaina ekoi Manipur le ne mapana le ne ekoi mayam samtang phajana collaborative oina masida punna ekoi project lomina bani khangni paper phongmina bani khangde tawga Manipur is wal sida asig mugi institute ma sagar na bugi pandam sida ko si networking am leida ba yaroi hai bisi wakhalon da koina kan na hone jamna wajani man su incha sarga tha guni ko husa thari bane ma sagi aizer gi da khudong saroi hai bagi kanom ko wapam ko wajana thambi gare ko aduna maram orga hojiksi Research Institute of Science and Technology asi romda akoina mai onsan ba tangai phade adusu amani adubu aina hajening isina hawigi high ba kogi in terms of kogi human resource yenge matam da kogi contribution in within the country the peer mayam aduga ton ma country da koina angang sing say for example Ruhikant wena ka tor Cincinnati University tor waki phajagre ko adege kogi birenda thoksom na material science organized solar center hana Australia matiga kogi Australia da lai rema moina ka tor work mayam smain to danga sagi very recently koi hanaki sahi sida aham boina so koi risky koi distinguished scientist award si koi Manoram Jayanta aham en hoguk bijarene Sheffield University ki mathematics and statistics department ki ma so yam phajana ma se regular award ni ko ma se koi piri bane smain to danga sagi globe sida sum yengbo matam da Manipur awang ba scholar mayam sing sina touch tawda area si thong leitreng khanje ba aduna sai culture levels mana sports levels mana science and technology ki pin sa kuch noptre hai bagi wakhalon se ma se koi field tok jare ba usi aduna koi na research institute ra sidi chunagi tangai phadragadi leitragadi hai bagi hona koi wan adu ajar ge de koi computer ma pon tem ari use mo changa dong ni leiba akoi gi leiba human resource sing si yengberaga leiba Manipuri talent yamdrabada mayam si yengberaga ko at least IIT ge level da ama ona tragar si ajar si amtang kogi government ki site ki kidang in the interest of the young scientists mayam sing se thabo phangna leiba ado even mapan la phangal le mayam sing lecture ge haine mam da koi le biodiversity ki resource mayam sing ki khuthang bagi yam dai gare ba koi se ane sigum ba se yengberaga government of India na su masimi yang kidang sangbiraga di ko how su pidna le por ma oi bani na ona galen na piru por tu yade ade pare bari Manipur gi resource yam le mo gi human resource ya do tari ma se pibir ga habagi sum ba chang sing sin na gi gi government ki intervention na ma di tai phan chang ba habagi ba na ko even ko parliament de bo pathuk se grabane si level ko kam yam interest le ge se ulla bane adu to biraga di yam pare adu lain la even research institute amno sisu lai besi sudah ka wai institute amna hekta loire habis na tep ko yamna adu ngasagi amuk aina ngasagi ojana panbigi bu da ina kidang panjaning gi si ngasagi aina kidang ka hor besi ko na sigi tori si higher research institute of science technology ko si men focus na kanu basic science da patana work torba in any field da madur excellent oira bdo adu da oina distinguished scientist and say khangal ga ko pi ho in any discipline da ko aniki with mathematical science da ko aduga mamangi Manipur Association for Promotion of Science da ko PJ sa ko dan habi ga nising pai wan popsa ke rajen ga si even Kolkata Kambuna kijeri bane ko koi Manipur ga mathematical talent atna mangon de gi hor ga yanan bhog do su mare ma yar mathematical science da ko rajen adegi medical science da Dr. Nanda Babu Roy aduga agriculture sector da khurajan dhiren ko aduga ngasagi aman engineering sector hawum angai mai da medicine hogduk serine adi matung tabre mayam leigre ko koi tarom di shure ba object akoi jana su yam phajan takpire aja aizer gi pukha pirame adubu
ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯇꯧꯏ ꯏꯟꯇꯔꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯃꯣꯔꯕꯤꯗꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯦꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯃꯨꯝꯕꯩꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯥꯟꯗ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯊꯨꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ 90s ꯀꯣ 92, 93 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯝꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯁꯦꯠꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯊꯨꯝꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯨꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯊꯨꯝ ꯕꯣꯔꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯎꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯧꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗ ꯐꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤक मीन्सता अगर एड्रेस तौगे अखोगी लोकल हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मल्टी प्रोंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स याम दरकार होय मसिना अखोगी स्टेट सिना थेंगनरिबा हेल्थ मोर्बिडिटी बर्डन न चिंबा कई न चिंबा से अखोई एड्रेस तौबदा याम मतेंग पांगनी अदुगा अखोगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हाइबसी अखोइना ट्रैकिंग तौ मतमदा एरिया खरददी 17 गोल्स की एरिया खरददी अखोइसे असुक मतेक चोथरे 2030 रे अचीव तौगदबसे अखो कसु अचीव तौरोइन खरे अदुना एन हाइजेनिंग बदी आइगी लोकल सॉल्यूशन से लोकली डायग्नोस तौबताय लोकली सॉल्व तौबताय लोकली मधु इम्प्लीमेंट तौबताय हाइबा सिचुएशन सिदा अखोई लोकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हाई लेवल से दरकार होय मसी अखोई स्टेक होल्डर स्टेट गवर्नमेंट ना मसी इन द अर्नेस्ट स्पिरिट ता अखोई सपोर्ट ओवर दरकार एना बोडोलैंड यूनिवर्सिटी दा वाइस चांसलर ओरिंगाइदा अखोई याम चाव प्रोजेक्ट खरा बोडोलैंड हाइसी 2009 दा लिंबा यामना चाही तारा मरी मंगा मुक्ता गायरिबा अनौबा यूनिवर्सिटी अमने मतमदुदा 12B फंगद्री अदेगिदी नाकी एक्रिडेशन तौद्री खोट्री मयामना पैसा पीबसी कीदुना पैसा अमता लेरमदे मदुदा अयाना याम चावबा प्रोजेक्ट अनी खक अखोगी NEC दा अप्रोच तवी NEC दा अप्रोच तवसी कइनो कमाइन तवगेदा यूनिवर्सिटी चटखिबा पोट असी लोकल गवर्नमेंट दुना फॉरवर्ड तौरे हैरगा मखोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओइना चलहनगर मतुंग सिदा अखोई NEC ना कंसीडरेशन वेटेज तो तौरे हैरगा कईगुंबा
credibility ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯣꯂꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯈꯩ ꯆꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯀꯣ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ IIMꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ even academic institutions moida dakar ba Tata Institute of Social Sciences khangde kari khangde mayam si ko ki state government na lead tawre haira ga state gi soil gi dakar do mokoi na thamno bhone aduna hojik si Assam da Tata ga collaboration tawraga Bibarua cancer institute na chingba adu deni akhoi gi Manipur gi cancer na ba khotpa mayam chanari si ko ayagna hygienic madi aigi problem si aina khangadabani aigi problem si aina solve tawgadabani aigi problem si aina implement tawgadabani aduna state government na masigi stakeholders na masigi spirit tawe haraga Manipur gumaleba amada Research Institute of Science and Technology of international and national importance se yamna tangai phadaba amani haina I thamjani yam noise yam phajaba suggestion mayama odana experience da share to bire ado maru eribadi akoi stakeholders singe sober role du hosi power address tawdri madu yamna maru oi haidana odana suggestion ma bibi beni yam noise do odani maida amu lakcharabada ngasai so ai koi 4th October si Research Institute of Science and Technology gi foundation day no binam su tai hadana tobi sigi mangwena na kara improvement kara leiba kopa gi wari su dum sabi gare ado asai gi PSNL general amsu phongame adu lepkhre haidana hapet tai aduga marak asidaida hojiki chathariba risky lecture series se kayamu yam sure aduga masigi pandamna kaino haibadu su hapet sithanan tha hoba ada tambinin ba khatang haibe kogi risky lecture series di kogi program yang gi manungda part amani hajiriba masidi hujik phauda around IT nearly IT amu sugadore ko tasembadi last few years idi am disturb tawba ko covid na muk tawgiba judagi mu akogi Manipur gi situation kan asina tawbudi institute suti ek thadokiba ko adudi am tawgibdi khaju thengdagibani every month tawgadu dura khe laptop ki yawba adu anyway yam kan chathajari adu masi adu ayambana kogi masi kogi Manipur masa prithvi gi jaga khudimakta research tawdun leba scientist oibising jin moina hana in advance ta aikoida numit tarani kuni walinga da pauji phaunaraga abstract piraga aikoina notify taraga pirakpani hariba tasengmudi tungda aikoi research institute sida makhogi footprint ama thamba yanana baneba makhogi collaborator kra thamaga ko makhoji lapna lerga su Manipur gi angang singa loinana research tawminaba ko masi yanana moina karam field tawrigi hadisu akoi angang sina khangna ba neba ko na moina contribute tarona ba hayi moina Manipur da halaga su makhogi seje lebi yanar ba ko sini ado chathajari aina masi chathabaga loinana aina ngasai gi point ani khakta ai samjarongge Wazar Rajmohan na si yamna thawa yamna yam kan hona bigi ba ko Ijersi tasebadi masidi very high level ko training shi yauri education da training amaso masida basic sciences ta ko yam high level da kogi IIT gumbasina yam engineering di farju phata ji khar lejare ko adu hojiki mojisu basic science lei hojiki Ijersi de particularly basic science ki scientist hogedo angang jingi ne direct masigi se stallmate haitare hujik se khoi de leiru film se kogi pathwe aduga hujik chu Manipur government dagi yam chauba recommendation amako whatever the reason ko moina position yam chauba recommendation ama with strong point akogi Manipur gi soil sida akogi Manipur gi lejariba scientist sing amadi tungda hawgali bise masibu ithilama inot ama pina nongi doctor Manipur da leitabasu ya de
को मसी अखोई मणिपुर गिदी ख्वाइदगी मरुओइबा सानजबनी हैना अखोई मसी तौरगा रिकमेंडेशन थानबसे अखोइना रिसनरा नत्रगा मास्टेकनरा डीएसटी नरा आईबीएसटी नरा लीड लाहरगा अखोई पुन्ना अमुक्तंग फमिनरगा मसी जॉइंट वेंचर अमा तौरगा मणिपुर गवर्नमेंट की थ्रू दा अमुक्तंग ताहनबसी दरकार ओइगुदा इन खल्लेबा मोइना चटप मतमदा अखोई साइंटिस्ट अमा याहलदी याम नुगाइगदोबा Professor Zarazmon Haibiyai ko along with asmain tawdana akoi Jawaharlal Nehru na India si aham freedom phangmatam na magi right hand man da puri si bhaba ne ba Canada da chapa USA da chapa Russia da chapa da homi je baba hai si ne ba ado man private my personal secretary ni ka na phang hai laga ba moina tawri myam da loina ma khangtho halak pa ne ba ko ado ga mokoi wari sing si do ado gi scientist na people reasoning ga broken na people reasoning do kenera ka ne ba ko according to the point ado masi angtang attempt si tawnana ba ko akoi ju hona jage ado ga masi hona jage akoi gi aijar si ko koi gi risk ki sidi masidi akoi gi tigli akoi hona jabane ba ko masidi it will take long time ko masi yang kuin changini akoi di masidi ne ba yang kuin changini akoi tawdabdi ya da ba ko ado asam gi sahi kun gi matung da magi IST do magi central government na recognize to be neba adu tawdri matam da ikoi su we can do institute ama offer tarokasi ani neba political through political kanoda pressure da tawraga golden trade akoi the present tarokpa ma akoi na honna jaraga chahi tarap kunji akoi na sustain tawraga akoi sibo ngamme na akoi na ullaga hajaraga अकोइबु नुसिबिबिदगी प्रेशरदगी अकोइ याबिरकपा अमको अदुनेबो अकोइना रिस्क न होजि एडॉप्ट होजि अनि सुबगी यामना माइ लोइबको यामना पेशेंट लेबा अदुगुम अप्रोच तुनेबा अदुगा आइजर गुम्बसिना होजिकी ममांगी दु ताहनदोइनेबको अदु मसे मोहनबा होरबा मसंगी अदुगोजि मसाइ ओजाल लदुना हाइबिगिबा अप्रोच तो मसुबा अकोइ समनाबे इनोवेशन हाइजिनेबको innovation is a local application je masi akoi gi risk ta ju handa khan jagre basic science ta focus tong ko basic science da akoi ni university da tawriba research koi gi quantum physics ta ko high energy physics ta ama tong na koi gi local application de innovation oi bese masi da su akoi khut thaji haina ko ta chemudi akoi manipur government da project ahum kak submit to khibedo local application eba manipur ja earthquake zone yamna leibanina earthquake si prediction ji from mathematics ko complexity adu mane adegi akoi si koi ji ngasai cancer abido heart heart attack sam to bagi adumai modeling ko adumai to duna tawi adu kanagado adu mo innovation hai jini masida ko necessity significance novelty ko focus clarity je phajana pirga koi madugi site ju inna bai na hojik jam kana honor jai hariba ko adu hoi adu ni hojik lai basi hoi matam su loisalakpa ni adu zaraz monna sagi hojik phawbada koina khana nainari bisigi waroi oina haijaba tai kari tawragadi kamain tawragadi hena phagat kedage haibasigi suggestion ga loinana khara akoi ge mayamda wa khum khara da ngam thambina ba हारिबसिगी सेम ट्रेंड हिदोइना कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चंगबाइबसी यामना तंगाई फदे हन खंजे अदु ममांग से फॉर एग्जांपल अकोइना मैप्स की कन्ना होरपु मतमदा कोई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DSTC असिदगे अकोई अकोई मास्टेक लांस मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल खाइदोरपई मतांग गासिदा कोई अद मैप्स ने ससबो लौजगी हाइबा अदुगा यामना क्रूशियल स्टेज योरपु मतम से फॉर एग्जांपल हाइबा मसागी पीपल साइंस नेटवर्क हाइबा कोई मैप्स की माउथ स्पीच की थ्रू दा इवन मतमदा कोई ओदा कोई सना जाऊ लेबी को माना कोई गौती देगी आर्टिकल फादे फादे थ्रेशोल्ड एरिया सिंगे बदला दुगो कोई मैम जंगा आई की ngam लेवल थारे खुद थाना बने बदा बायोडाइवर्सिटी इशू से ओदा ओदा दे बांस या फदन कंट्रीब्यूशन तवे बने बायोडाइवर्सिटी इशू से इंपोर्टेंट ओय मम दे कोई मणिपुर से हॉटस्पॉट इंडोमेमा हॉटस्पॉट के रीजन ले लेबनी ना कोई वी हैव इनफ बायोडाइवर्सिटी
bio resources lei bisi amna lei aduna akoi indigenous knowledge ka su ba sa wala dun habi ga aduna akoi local context yang mutari biodiversity issue ko am sana yang ko hidak lon gi le ba mai lon gi le si mayam sing sigi scientifically ko intervent ta bu jana na ba akoi research center gi from the sur la bu jana na ba haina akoi na samanda akoi am kan hona ga matam de executive director hai tai colleague se samanda ar ke samanda ko canada lai se ma ta ga ko ki council hang ga matung da matang ko na focus story si biodiversity issue si da based or local issues based or insist on bioresources and sustainable development se IBSD hari si khang ne si lang na mo gi si koi article ma ko hap su ne ko people science ne wang ta dum hogi su tum le birong ni madu gi su da matang la ko de gi ko university gi ma involved tore wa da tombi hoi waja ko gi jiten sharma hoi ma ma hai tare ko da nan ko am to adigi waja khai dem hoi sim la ko de gi even government gi level ko yok sele ko adu tor ga ko gi matam nu gi ko guest house da sanjan thong sira phamma ga kayarak hanna interaction tor matung da madu gi proposal ma maside adu thar si hena proposal sa waja jiten sharma da request ro ga mana draft to biraga ko gi government gi side gi through thar matung da sam gi manju bhatia na matam du gi ko director se IBC kan gi department DPT ki director si lakte kota tor ko madu khanraga ngasi oiba sigi IBC oigirebni aduna last ki 10 year ko matam da ji akoina pamje bi sum haje bagi wani akoi pangri le ponte to anu government ki policy ma makha ta through da jang sa hibi baina sigi route char pata ga samjin ma jani anu government se central government se akoi bangir ka doine aduna si adma da IBC link ki bi sum haina adu su pattern namani haje ba masa wajana pami asam ki model su mayam pibi gre adu na IBC link ki bas my basic science is that in any field ki lapu yadre ne so the physical science biological science chemical science lo in ki khut thabo mo gidre ni aduna siguma mayam sing ki area si lo shure ba within a country and abroad la rong sa ki research institute ki RIST ki monthly talk series da ko na thamjari ba mo sigi topic mayam sing je mai specialization mayam si yemo matan ang po phong phajare ba hosi aduna nga sa 70 plus da torabani na lo in ok am shure bani na siguma ki akoi man power ki to na nop tre ne aduna government na isa akoi gi masigi sigo ka ba do khatam ma re kitang yengsin bir ga di ko soina oi ga ni ha gi haje si akoi wisu tum le jire ko soina mo ki la habi da ko government ki mating se government ki through the set pasi masi is a must ni hajeri ko wari sana ozala tu na haiba ozara jumon haiba wari si de ko khanghe ba ko adu bo akoi ki manipur government da ko manipur ki bureaucracy na ko na hajeni akoi ki application ji hu mang le manipur government planning da gi mi ma la mi mi ani thare office jeng ke kamai de wari sana ga everything yam haraung na chakre adu huji forward no ri ya ju harek te ya de su che du mangan de le dai ni ko aduna akoi gi si aduna ai asam IST se moi adugi scientist ko gi ozana ju khalamba bailung professor bailung do masi director wo ge do gi retire to bun han o ho do bne ba ozana khalame as a professor o in senamos ko gi bodolen da ko physics ki ma sahi moi 60 da potha ba sahi manga ama lai thana ba ma ga wari saba matam si da man hai every step se moi tarun gogoi ni chief minister ro nge da 마기 through the toroga 마네 레테르 그 DST 다 government 다 거기 sen 딱내이 하고 if necessary 거 아두기 close association with the government 마시 아이코기 마니푸리 이팡팡다 버시 마시 거 mindset 기당 ketnabra mkhoi 거기 communication gap leibra 아이코기 아소이브라 거기 마니푸르기 bureaucrat amadi 시싱시기 아소이브라 마사이다 농아이타바 amadi 좀 레이리 거기 떠도버가 디나티 we visited 3 times in the chief minister's office 거 su lame yengame ye mo mi tharami yengame planning da tai hai azamain toroga kakhat pasi yam haiba ko phar langchan ge ba ko ai ji appreciate to wat po masel some have the aroiba da nationalism adigi patriotism si ade ai ne tawjeri si nationalism and patriotism mai du ne ba si toroga I kai kana doino ko akoi retire torom ni ko adu loi kau tho koi tauri ne ba tungi generation gi ne ba koi ne torom mi si 3NC tali si chelhal mai wa de ne ba adu tungi generation amada senera sinabada kitang nungai na bai na ko ya ma chen kan na ba koi preparation do adu gi wa ne ba adu gi mindset si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯉꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯤꯁꯀꯕꯔꯤꯁꯗ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ आर्ट एंड कल्चर अमदी स्पोर्ट्सना मणिपुरबु सक्ताकप जगोई सेना सक्ताकपद नदना हौजिक्ति ओजारा जमनसु ताकपिगरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अखोइसे सक्ताकपा हौरलबनी मतम मसिदा अखोइगे मणिपुरगी मरि लेनबा अखोइगे हायर अथॉरिटीज सिंगना सिगी लम सिदिदसु खैतंग मियेंग चंगबिरगा अखोइगे लिंखचरिबा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मणिपुर की लेबाक लेहाउदा मसिदैदा चानगनी खल्लेरगा अखोइ अखंगै सिंग मैम तानरगा हौदोक्चरिबा सिसु सपोर्ट तौबिगनी हाइबा वाफम असि अरोइबदा हाइजरी लोइनना अखोइ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न पुथोकपा पोलम सिंग मिपान तांगदनबा होनबगी सरुक अमा ओइना मणिपुर की नहारोल सिंग सिसु मसिदा अखोइगी प्लेटफॉर्म अमा पिबिरगा मोइगे थबक सुफम मोइगे पैसा तानफम अमदि मणिपुर की इकोनॉमी चाखटपदा मतेंग पांगबा अचौबा अमा ओइगनी हाइबा वाफम असि थमजबग लोइना ngasiगी थौरम असिदा अखोइना हाजरो मतमदा हरारो याबिरक्तना अखोइ स्टूडियोदा नॉर्थ ईस्ट विंडो टेलीविजन की स्टूडियोदा लेंबिरकपा प्रोफेसर राजमोहन फॉर्मर वाइस चांसलर धर्मजुरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एन लदू सिंह फॉर्मर वाइस चांसलर बोरोलैंड यूनिवर्सिटी संगनाइरबा मियोइ ngakhtani science ki lamda amadi atete gi academics ki lamda yamna mithoi mihen ba ngakhtani donana professor n nimai singh director research institute of science and technology ahum makpu akhoi gi maike de ge thagat chari amadi nungai ba phongdok sei